Nenek, aku. Halo teman-teman, aku bawa keranjang warna pink nih teman-teman. Ayo kita cari sesuatu di sini. Wah, ada yang lihat nggak teman-teman? Ada truk teman-teman. Truk dump ini. Wow, keren sekali ya. Wow. Yuk kita masukkan ke keranjang yuk. Kita cari lagi. Ada di mana ya? Wah, ada mobil teman-teman. Mobil pembawa hewan teman-teman ini. Wah, warna merah teman-teman. Wow, bagus ya. Kita cari lagi yuk. Yuk ikut dengan aku. Wah, gimana lagi ya? Wah, ada lagi warna biru teman-teman. Mobil apa itu? Wah, ternyata bis teman-teman. Wow, bisnya warna biru teman-teman. Bagus ya teman-teman. Wow, masukin keranjang lagi. Ayo kita cari lagi. Ada di mana ya? Wah, ada warna merah teman-teman. Merah, bis warna merah teman-teman. Wow, ini bis warna merah teman-teman. Bagus ya. Wow, masukin keranjang ya. Yuk kita cari lagi yuk. Ikut sama aku ya. Wow, ada lagi nggak ya teman-teman? Ya, ada warna hijau teman-teman. Hijau ini. Wow, keren, mantul. Wow, nah warna hijau teman-teman. Oke, masukkan ke keranjang. Siap cari lagi. Kemana ya? Ayo teman-teman, di mana ya? Wow, wih, wah, ada lagi tuh teman-teman, warna kuning di atas drum, di atas dum. Wow, warna kuning teman-teman, keren, mantul. Kita cari lagi. Kemana ya arahnya ini ya? Ada lagi teman-teman warna orange teman-teman. Wow, bis lagi. Kebanyakan bis nih teman-teman. Wah, seru sekali ya hari ini ya. Terima kasih.